megalayapost.news. Kinongilam ka United Democratic Party UDP mentangsi ke lahir Syah Umroy ringkat ke jingkermen skam bagi parti UDP ke Nangklan kembali hadian bagi kinongilam ke NPP TMC berkongres kilawan penyesok no syakasem jong ke UDP syaban poi syak election MDC ke Khas Hills Autonomous District Council harilom khasi berjantia. Haba pediang ia kita kinongilam nak kibai ke parti bat kibalawan mempenyesok ia ladish ke parti UDP mentangsi Hamadan Umroy la pediang burom nak jingadon lang arngut ke MLA bakuntup yuba Meral Bonsim baduba Renekton Ertongkhar balai don langruk kibai kinongilam UDP bakuntup yo Dr. Jimino Mautho General Secretary ke UDP arngut ke MDC ke bakuntup yuba Balajit Rani baduba Tito Sterbel Khan lem bat kibai di kinongilam ke UDP nak state bat Narimboy District hagani kesengi kemba on sajam syak election MDC ke donduk ke jingpen itu pajba kasamla na pi shisha marwen kasamla badang arpundus nam ka kerta na kasinong kweng bat kebala temu ban mi syakmat hakini election MDC banwan bat kebala kwa ban aireng na parti UDP na Umroy constituency harap dici kamta kira ikran nak tel jong sidang tamai nga kumta ter baki ikran namar kidai ki parasnong ki jongi na kitai na thain makrwa kidon na singimolen kidon na sokma pada kuai kisnong kibuan pendap hakade ka themri boy baniwan bela baniwan singi hakade ka themri boy ngitip bahai ka jisha bagade ka themri boy kade ka pliangja jong ki bon ba ki khon jong kari khasi jongi kalalong ka pliangja ka jaka wat bela jong ki bon ba ki khon jong kari khasi jantia ka jongi banwan tre banwan kata hakane ke jaka ka babha ka basaiso hakarap karyang pilong ki bru ki baron bok hado kata banyo bandon banlong trai ya ka jaka ka putai ka jakarap ya ka jakaryang hakane ka thamri boy bargangis kam bapna ya kyo ki berta baro ngis ngau keman bagi le ngau bon ki jingkran mene kam ta mene ba meral bon hai ba ila ko barlut ya baro ka ka thamri boy bat ngis ngau ternat ba watla ngilas ngau red mensem menakane margi don tang iwei MDC nang ne tangi ba balajit ndai nakane ka thamri boy henry kumbalong mentangi don ki kandidat ladang ngim bakalangin yo kandidat na baro samteli bat amdei ta bagi yo kandidat henry idon ke jingkermen rupan job kata kade ke khobor ko bha kabangi don menta banwan hakane ka snong jong phi hakane constituency hangne ha Umroy kadon ke por ke baro kadon ke por ya kabangi klan bha kadon ke por hakabakadon kajing skau telot kadon ke por ru hakabangi don kata ke por ban recharge ban restart tinggi don mentah hakane ke por ya ka Umroy konstitusi kabari ke por bangin restart bat fitip bahaba kadon kene ke jing restart kadon ke bor ke baklan haduk kata-kata kadon ke bor ke baklan haduk kata ngislo kmen banyoi ya ke dor jong i nafi hakaba idon kata ke dor kaba ai jing kermen ni ke bon ba kini kiri orang ba ki bawan rung mentah ke parti ke sni ko mentah kio i ka khmat join nafi ba ide isamla ibadon kata ke future ka ba pernai ngidang ekran kadai ke por yang i bangin personality ki kon samla kumalakan mene ba kalong ka ba sya ba ka bon ba ka persente jokini thabut ki ki kon samla ngisok men magidon hakare ka parti UDP ka ba itho ka ba respect ki kon samla ngidon bon ba ki MLA ki badang samla ba nga dang sko samla pada deh kiwe ke parti tendeng ke parti UDP ya seorang ba pe ya ke parti UDP namar gipun bahag berang samla rit ki barang kham samla rit badeng ngala keli nafi katnos nam ka kata yo pi iong so arpun yo snam ade ngong nga tengal yo mat banlong MLA hakakarta ka basau pun yo snam sau pun yo snam ka bai nafi menta arpun yo snam imi syakmat banterwa ban syakuri ya kari bari kajat benriu ngidon kam ni samla POE ya ke perkit yo ki samla hak tu ka parlimen yo kari ayu ke keren jo ka New Zealand hak ba itu ikon samla ibar netam ibar samlatam the youngest MP ila penkit ya ke parlimen barok kowe hak ke keren jo ki namar kata ko ki riurang ba ko kilong kmi kilong pa ngidon kami ke samla ki balanang ki bal start kuminavi manyo ban me syaka sign perthai tigi babon na preng jongpi le semo naga UDP primsem latem naga TMC ru primsem latem anda gidi gilok ki paydan benta batngi ngiadan benta kumpa saupo san pogot ki bawan benta kasengi ban rung
siya ka UDP. Kajingrung ka jongi siya ka UDP. Halor kanong rim, bat halor jong kataw. Kapaskam, kata kalong, bagi i ditang maka, kasengrulum, mo, kabakersian, ha kabay day, bat karoy kapar, bat kabangitip pro, baka don hapo, kani ka sorka, kabala panyay, naga MPP. Tewanam super lok, kibai kijongi, namar pakapor, kumbaong kadon yaki baro. Tekadon kapor ini penginhapan kela. Kibabon ki paralok ki sorong kumno pi. Bat ki paralok ki jompi, jomba klepa, jomba welbon, jomba nine, rinon, jomba rinon bok, jomba duduk domtung. Bat kiwei ki paralok ngirung sya ka UDP. Haba pi dari way wapan job mo yo daman bay wemale ujongi nang tai bak khar puki bidang long MDC ide ginong trei gi pachep ham Henry kapor kakela kadau kalong babangi kendu ni kong napi morwen ha kapor kaba i dan campaign ke election MP mo tegi kendu bat i sisya bailong ikun samla jang lega dong bagatan ke jengi ibadon sisya ya kalawai ke bapernai i de ikun samla ibala trei sitom sisya syarum saneng ha ke jinglong samla ke jengi ke sisya ila de ban penlut por lade de ban penle keben ila de kata ke jinglong samla ke jengi Henry i long penban i wei beyakiat ya pak na kabanta ke parti UDP nga bat kilok ki jonga bacong kelebar pak nain bawal pa yong ngi dason kemat sisa ya ite ikena samla hoat ngin hak beniat kat kum ki protokol jong ke parti bangin declare ya ketiket ya kata ngimpat lahi nang niru kimpat dan hi ki badan ya kabor namar ya kata hi ki deben le hi ha ke party office ha kata ke sni ke bakin sebu bangin yo bangin yale lang kum ni bat ya kiwei ro ki bamla bendon lang hang ni asyikwa ben ong kawei ba kajing mi madan jonga kade kajing yo i jingai ka jonga na ka benta ka jongi kireu kenthei bat ki para samla ni kireu kenthei kombaki ong ni don tang shibor ki shinrang lane kirang ba ki don khat arbor nga kwa ba kata ka shibor ka jongi kireu kenthei ngin wanra ya ka jingkala hangni ha omroi constituency bat bangin penkiru ya kane ka than ka jongi banginum sa din kumne kumbak kalong menta henry day da ka jingtre shitom ka jongi kireu kenthei bangin yo bangin poi sha katay ka jing kiu jong kane ka shnong kane ka than ka buien ka jongi akwa ban ang ru ba ngasngo sarong bandan hagane ka UDP party namar niyo yakinong yalam kiba shisur shidur kiba omdan bat omla da kabor joga pisa bandin na bandhit henry kadai bai da ka jing scam nongrem tengaru nga bot ya ki dinjat ki jonki bang scam ya ka nongrem ha ka ne ka party bata ka daw ngan sa kwa ba ngan yale na ka ne ka party ka scam ya ka nongrem akwa ben ongro sa gawai ba ni hangni ha umroy ni de ban so sarong ya ka ne ka party UDP namar ba ka party hi kalayap lakumba ship house nem kishenrang kila penyap henrenga kum kereu kenthei ngawan bangan penem ya ka party ka jongi tengah kerpat ya barok hi kilong kemi kereu kenthei bangidai bahi nginya tre shitam tre shitraham knang bangin yo hi ya kata keso jong ke jingjo akwa ban ya tho ya phi ba iswo nga ngaswo sorong namar ba ngandei hi tang kawai ka kenthei kaba ninya kon nang ne no umroi constituency sangut kindan kishenrang nga marwai kenthei te kirang jonga berkater peng jonga rokin haban nep te dai hi da ka jingtrei shitam ka jong phi baro ki bay poi hang ni
bangin yo ya uta usok jong gejingjo bat igireng jong aru pinhap ban penep mapi baro hangni bat haga jingdon rengkat lang jong kirang ba jong ke parti ya kan nam job ndai tang nakane kan umroi constituency ndai naki constituency boper hakane ke beri new trap abang ayang bat ngawan hakane ke jaka kane ke snong ki ong kan nongra mo ngasngo kumba ngadon haka constituency lejong lamar kadon ke snong haka constituency ke jong aru baki khot kan nongra bat kata ke snong haka constituency ki jonga nong thamai constituency ki ong ba ki pat ba nong shong snong haka tu ka nong thamai constituency anong ra ki long ki briu ki ba shisur shidur dengan skem ba haka ni ka kenti ki ba mentaru abangi jam sakmat bani kun ya kani ka election da ka jingwan kershan nakaliang jong ki nongelam jong ki parti baper ngin ya long telim lon biang sa si sen pat na kan di kasnong bat na kan di ka constituency ni borobor ni juong habang ialap election sa ni bacatai ni juong ba ni don kam ya ki brio ki balong si sur si dur ndai bon sur bondur si sur si dur kata ka de jingkwa nakaliang jong ka parti jongi ki election kilalet kilawan ilai ka jingkela hakasan perthai ni ka jingkela haki imlang ka salang bat kumta terter hendrai nakaliang jongi kum ka parti haka jing yat lenti ka jongi mentala bon snem yang haka ni ka ju ka nongrim ban penyeteli ya keri ka jat benriu ka jongi apo jong karib hoi ka biit ke jongi ngasngau ban penpau ke jing sokben ka bakrau hadu kata ngisrutu ha ke jing ya ke jing long jong ki political party ki bapher apo ke jela ke jongi nadu bangilayo ay ke jela ke jongi aksa pat kandai span yo puar kilabun ki political party kilami kidon ki political party ki wadang ne kidon ki political party ki belaja kidon ki political party don ki por ki klan don ki political party ke por ki hiar bakum tata kata ke di jinglong jong ki political party hadu ha kani ke rin dia ke bi ke jengiru ni i ke jingkiu ke jing hiar jong ki political party ki national party nagapor chagapor dena taka dau ha kani ke por ru ngidap ke jing sokmen ban associate yelade lane ban don betta bat kawe na ki political party ki bala rim ki bala slam ki bala no senyang bat bala dangin wa ya katenrai jong kene ke party United Democratic Party kadon gajing ya so kapas kamba bat gajing yo jela gajongi jumlah ban klet kadi gajing sisa ya ketenrai gejong ke parti UDP kadehi ka APHLC nadu ki snam ki sanpo ki hendro san seneng hakabala sedang banyaki banyo ya ke hill state ki nongyalam haktu ke por ki balayat sakmat ban pentikna bagane ke bensim banyakun banyo ya ke jela ke bapura kan kiim kan kiu rosong haki kendong ki kensrot jong gane ke jela ke jongi kinong yalam kumuba bibi lengdo ki bomdan su bat ni wa SDD ni Rolls-Roy wa RS lengdo wa PR kendia kiwe ida don shibun gini ki ba associate dia bat ke APHLC ke tu bat ki balarung haki kendong ki kensrot da gajing ya simkia kum ki volunteer banyami banyaki banyaksat banyo iya kejela ka papura bat kajing trestom joginong yalam hagtu ko por ter kajing ya jogane ke party bat hadin gijing kelagi don bagimi
ke PDIC kami ke HPU bat kemta ter para usnam ke kedai spa kedai penyo begini para kibabun latno ke HSPDP bagi ilum lang kawe ban long biang ban penmi ya ke UDP lead ba ike maulong ubadong unong seng presiden menengkong jom kene ke parti ba ngisgo bagani kemanan hang ni hanong ra menagasngi kadai gejing kersutia haga basa sisin ya gejing kirasong jong kenegal air naga benta ban penklan ya kene ke parti ngisung thu ha gejing yale ya ke election ki political party bapher nengidap daging sukumen ke bakrau haga bahagi por ki bakum kita ilami iwe ikun samlah jonggane gadong berkatan ibala terwaya ledi naga benta banlong kumi kerdong la sisha ke state election committee kampat syong adu mentah denre ngisu thu biang ke circle nang ni na umroy kalapa ia ke kerteng ke jongina pi sisha marwing ngisu thu abatang gawe ke kerteng gadon wala ka state kimpat ai ka approval ban syong hakini gisgi dengingi scam bagajing trash tom jog circle marban rai ya ke kerteng ban pha ya ke kerteng jong kino ki candidate ke circle ke sapa ke district ke sapa ke state election committee kan saya kemuhor ban scam dengingi scam bagini ke baro gijing pen kre kita kisin ki pau khubli shibun ikong ya gaying gasem ke jong phi ya ki bai ki bathon ki jong phi ki nong krishan ki leaders ke party baro bangingi scam ban ni kibok kiruyang ye phi ba pinangla ban driver presiden jong circle hang ni ba Vincent ba Peter kum secretary pat baro kini kinong kitkam ngingi scam ba menda kasngi abangi sakhi ya gandi gijingwan penyeso jong kini kiri orang ba kilong kemi wat ha kapor ka ba jong rep karyang mata gadi kapor ut ko ba kapor ko biya jenjar ba i sanong kendong dan re kanni la ya poi kadi gijing songu khoblei si hajar ngu namda jong phi paro kilong kemi kilong ko Meghalaya Post.news